Njama cia Ekinai iria ikoretwo ikiriboto gicagi-ini gia Kiandutu ni cicungiriire mucemanio uyu guthaganio ni maabitha a ugitiri kaunti-ini ya Kiambu kuria Komanda Ali Nuno ekinyitie. We must get them and get them today, if not yesterday. If not yesterday, this year? The day before yesterday. Yes. We must go for those firearms. Nuno akihe aria marekoirwo kuhuthira micinga gutabania ngiro cia wikinai mukana wa kumicokia moko-ini ma watho. I'll come for them. And nikikujia, there will be some costs. Even if it means losing life, I won't mind. Mimi nataka hizo bunduki zirudishwe yote. Mucemanio uyu ugithaganio gatagati-ini ka abitha a ugitiri na atwarithia a bodaboda aria kuratuika kaingi nio mahuthagirwo njama-ini cia wikinai. Haha onao makirutirwo mukana muhio wa kuhinga mawira mao tene. Also you can say that kuanzia saa 5 ya usiku no bodaboda will operate. Saa 5 ya saa 6 ya usiku ni bodaboda gani hii ambaye anatembea, ni biashara gani unafanya? Hiyo saa 6 na hiyo these hours, wee hours of the night, there are only 3 categories of people that whom. Gicagi gia Kiandutu ni mamwe wa matura maria marerikana kwaga ugitiri mugaciru mwena wa Thika na ica ikuhi borithi ni meriga kuraga mwikoiro mwena ucio na kuhithukia mucinga muthemba wa pisto na furufuru. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Wanjiku wa Kimani. Community